beto dwa na watwi mu se contractor osi national cathedral ne sebseb impreduasa ye fa ne to afei na watwi enso adehya womo ewo achimwenchi wonsoso adomade srede atomrahye bedwani no anim omanfo wachima boabo tiam fra ban se womo akwanya eye 600 meters stretch na womo ye na e contractor adia ton mu confinhia mienu no miensa no womo se na se onya omekatagates no so Wey ane ensem ahudro piache se ebukoso na watwi mu ne yaboabo ne nyina no na yensa so apensempensemo ede amausa ene enwumre no nsia kase ensem no edoso ye papapa na nyumako bi adaroma ana ene nwumre so waje penie so yasna ese kase ne hwe na yempensempensemo emfa ema ODI electronics wose ne ebani TV fridge deep freezers gas cookers ahudro na woni nyina bi ewo ho ne ma yedi asiesie fie eni de asiesie dem emehwa ebotare de wo benya bi ewo na so ye owo Ahenkan FM ye no ana ewo dan krone mu ate obepie mu ewo ha ne wupe bia so wonsa ebeka bie saso ana K Asenso limited enso aso yasna ne wose eba ne nkonwa no awoduro no wo ni nyina bi wo ho nti se ye office chairs na wo pe afei so se ye wooden chairs ni nyina wo bi afei se eba ne bookshelves wo ni nyina bi ewo ho se mfa nsa ne awumuduro ete wo benya ho ene wakonya ede ama oseke adabraka ho ana owo ye Iran clinic kwan so afedwe ni chemu ewo kaneshi so a eye flamingo kwan so a wo benya no enso ewo ho afei Jumo Herbal Center for the Dumramie no abajo so ye bema na oba no nya gidi orade muti sese bi obi a owensa no waja se ne mafa Yesu se me kra de jensa na bubo bia eye ho adwuma pa Jumo Herbal mixture ani Jumo Herbal capsules muntungusu na muntobi na enipa ho adwuma sanso ana opa bia bode roma manfo pempem ati asia yi a Ahenkan 93.3 FM ebremu me di marketing manager number batudwa na wafre no de ohia bia no fre no ne nkasa ye betwe no aye package nice one de ama said bia onsu betumi aton wade on framem we ni nyuma kwa odra to skagu yachi enne anwumre yi ama de kase na baba som na akenkanfo ya wobati yenkan ayeme kwaku enin kusi buadumene awodudro na meni ekome mahunti ye frame ye nyina ya mame akia janewa eno na busuan sami edem live on Facebook any YouTube di Facebook search Ahenkan 93.3 FM comment in maninsu ti say agree ka be free so abebo form proper papa ye be kingan na dia mo na 0594 841044 0594 841044 text message and a WhatsApp information centers any radio station online edidi so e fakase ne live Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yo bomua ya jibebia Anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Alternative Information Center o Yausero Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia Yesu tumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Awurade na ye Information Center Achim Apreku Gode why boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asani Kosiewa ewa Kosiewa krom Osono Information Center ewa Achim Esam Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyamene Hine Information Center wachim Ofosukrum Ena Nyame Asam Information Center wo Achim Krobase eye Nida Sonia Rade Prince of Peace ewa Strasi Somoa Herbal Information Center so som se twitwe ewa Achim da Intiamwa Junction Peace Information Center Wakokobe Eno Sewa Information Center ewa Achim Anyinase Ko Sam Information Center wachim Achiase Keka no Krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu Achim Odumase Adwempa Information Center Ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo Achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a Police Zevo Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duaba Information Center Twetwetwom na chinu Achiase Information Center wachim Achiase Edintrom ewa achim kokobin bisamre yi
Papa Tiger crowd in kunje okobia tum energy gum yiro echen poasoche na dum information center achimmo from impass ma don't like west ewa achima sini pisco ewa nyinam kotoku repent ewa achim otopa Royal Information Center achim teshima mejefo tiase my savior is alive ewa achim labikrum Omega Information Center mintimrim ewa achim dan SDA Ejapaya Junction Mighty Information Center achim besianse Obig ewa achim kwa abodi number 2 Kataban ewa achiase Junction adwini baku fotrim ewa sene Bangalo oman se oman mu nsem ntonu so abiem ku ha ewa oman Information Center achima yirebi no kra no just say Information Center eno nso ewa achim apoli adeshimama ensem no nkyeremu ene nfitiase eni wati wasum na watwum Ghana man pani na nado dangwa gufo de ditudwa say abanenya na kuma so ade ananya nani so ade hunu ni say obema Ghana sikasem atwasawram na momamu ayede den tawe da bi abano mpenisa na mmom bibi na akwa papa na age kekre enti akwa age kekre no mso behwe se beedi na masomdwe aba omampeni na nado dankwa kufo do kirema sikasem ho akwa bibi onom no obehwe se one ankrankra nwumakwa nkase besi adwa na wo mo adinsa wo so pa we nam so amasa meken we nanu dwada July bosom ne da toso 9 wo mo di dwumasum bia na no wo mo ni penfo do bi kodi nhyamu GIPC wo mo ni wo mo kodi nsa wo so wo mo di nkomo bebre na no ase ana mampeni di sansemo ni nada etudwa ensema na nado dangwa kufu do Ghana mampeni kan no edoso yentie bi. You cannot ever do anything seriously if you're not guided by history and examples. The countries like ours, that we will get a situation whereby the private sector in our country will be the lead agency, the lead vehicle for the social and economic transformation that we're all looking for. The development of the private sector in Ghana has been a difficult one. What we have to try and do is to try and identify the areas where government and the private sector can profitably work together to achieve the purpose of the transformation that we're looking for in Ghana. Most of the analyses that have been done of where the private sector in Ghana has always identified that as one of our major constraints for the sustained growth and development of the private sector, the inability to access long-term capital for the private sector. I believe could be a truly catalytic development for the growth of the private sector. The purpose of this meeting for me is a conversation in which I hear more than I speak. Wei eye Ghana mampani na adodangwa kufuado aka Akonana ena motene no. Sa enso ana na watwi Ghana mampeni abedi chire ne kasamafo Dr. Gideon Boako wono so ekasaye efa IMF asabre wa my Ghana ye de ho so akwakodom ne kasaye mu ana wachem so sane mpenifo eka wo mo asem no sesan kofa wo hoyenchi edisa sabre wa my Ghana ya akwakodom enya na de foforo ana nya we so ane ne ebetwato wachem so hwe sane wo man ekone wo se kwan bia so mampeni bo ne ho modene ne ode ne ho ekwakodom IMF wasaso adi tujo chemso wa mangana si yakasi yakano kura ne ni yesi ni pia ye nyina ye nimo esa mampeni na nado danko akufu ado na mamwe wa bon ho emodi ye papapa empo ye hwa mamwe edi kan na wa bon ho modi atoto niema ye pa ban na nya na disu ade hunu enso ode wa mangana ebekọ akodom IMF International Monetary Fund emom sane ne wa mangana ekono na empo no wo hwa COVID-19 coronavirus ya de ye beso ye so na atutu wa man so ekọ nechi anya nko Russia and Ukraine to comment me wase aman humene so ewo muntemi wo tremu se aha wo my Ghana ye papa ni nyina ka ho bie anuti na sabre MPP abai ene empoye mampeni ene wo my Ghana wode so akọ ese enko ne nke enko bisa emwa enfa every IMF for ho nti wo tremu se enya kwan boni bia so wo me yenhwe na yentimi ensom ye no ogide mapa ese bripem no sane sika kokko ye di fajem no sanso ana sabre ye di wo my Ghana enfa ejamuti bripem no wa man no ensa so ebegina ne nan eso Dr. Gideon Boako ekase bia obi join ko the IMF na wadru ba bia ohia ko no mo anka enye boni bisa se
adeɛ koraa na esi a mase Ghana yɛkɔ yɛku bata a yɛsɛ ɔmo ɛmɛyɛ yɛ mmoa na kwasɛm menka ne bebree ɛmfɛntu aban ho anaasɛ ntua aban na menya na manyɛsɛm bebree so Ghana fo nyinaa di adanseɛ sɛ nokuri ni saa bere mfi mmiɛnsa a mekan na yiwura kufu ado aban no sɛbe ɔma ɛwɔ ɛne sugu Ghana fo anumudeɛ nso Ghana fo nyinaa di adanseɛ sɛ kwane a na aban na fa so atoto Ghana sikasɛm ayɛ nhyehyɛeɛ no nokuri ni na kyerɛ sɛ ɔman no ɛtumpɔn sɛ saa mmiɛnsa na ɛdi kan ɛna COVID babɛka ho COVID bɛka ho koraa no still we could manage it ɛna Russia Ukraine abɛka ɛnyɛ deɛ asi a ama wiase adane na na wo kɔpɛ IMF mo a ehia ne sɛ nyame yɛ adom na ɔmo ma obi a na yɛde atoto yɛ noma na ntɛmpaa no yɛfiri mu na yɛho atɔ yɛ yɛbɛfa saa ogya wei mu yɛbɛfiri mu aba no na yɛhu sɛ yɛyɛ real gold. Ani aye Dr. Gideon Boako wano aye mampeni abedi tire kasamafo ana woche mu se sankofa yenchi anuti IMF enye ne kwan bone eso IMF unsensem ya no so afo hwa ne bonsam information minister onimnyam fom na nim ni kojo pon kroma so e kasa je se NPP aban kwa oko IMF akwa pesika no enye ne fom so nemom e yo hwu bi afiri amanone amanya odo bi so wiasa fa na nina na bi ka oman konkro Ghana nemum enye Ghana anum se yankasa aban no entutu enko yenti na ma wo mko IMF no entomanfo kasa na wo ma entutu ne pa onimnyafo kojo pon kuma chema so the NPP IMF okoi atutu endis vode no a NPP de ne ye papa endis de ne enye esanse no bibia me ha wo mu COVID-19 bi ama Russia Ukraine bi anyiniti nanso wo mantumi antutu sikasema sika san ma wo msan ko IMF nanso we de COVID aba coronavirus yade obo no akasa de ne hyehyeye ena afi Russia Ukraine to kwanso aba ni mienu na aba be man kronkron Ghana eni wiasa fa na nina enu nti aban we de ne eye esin NDC aban yenuano NDC for IMF mo koye no enye ye no de ko ba ene se abra yewura mills nyame mfa ne kransie oda ne bunkum so a ofi aban mu no sabre no ne finance minister Dr. Kobnadu for matumi achechire Ghana economy no single digit inflation na growth say be 11% ne ade economy na eye ya ne sa yede ma former president Mahama na external global crisis bi ansi ono ane domestic management ewie ye no ono ano be kan se o mawe nam no e ma no aka dompe enti no wo mo e fund no for bailout what ended up happening ne say o mo call for bailout ni wie ya ye 2017 to 2019 ye hu se na Ghanaian economy no e perform well ene bebia ye gine e na ama eho akwako hia se yeso ye be for bailout but a different scenario enye sebe ye internal domestic management external issues and external pressures na aba no eno e na akwako ma eho hia se ye be for this facility enya muti ye yamranim ni kojo pon kroma na ye so afo hwe Ghana yaman bonsam so Ewa IMF and Semia eho ana wacheche ni penny Edman National Democratic Congress amanyiko na NDC onimonyamfo Johnson esiedu enketi asoso akasa wachem so and some MPP amanyiko ni Kenya na krokro de John wamu pe baby di omuti ahye emu sembia wamu ka ye no ana ne ya kuti omo mamra wamu tu ye no ana chese wamu tom na ne wamu pe bibi ade akata omu se ne be ya wo bi ehu wo chemu se vishe bia betwem se ne NPP amanyiko ni kasa ye Edifa IMF na se na IMF no eye dubone enu nti ana ne wo mo keka sansam no ade akatom ho enu biam ana wo kire mu ese empo sa ban yi akwakodom IMF no anya kwan mo ne so wo hwe se ne o my Ghana mammo na tete apansam na NPP amanyiko wo mu ho kwan ye wo mo de o my Ghana efa so wo mu ho bebi a wo mo de o my Ghana ekwakosina na wo se kwan bia so wo dom ho ekwakodom IMF wo kire se envishe bi atwam hwe nsem bia wo mo ekeka ye ane incompetence nyina ebe mu a na tse na ni akoso nyina akere se MPP amanyiko ye ka ni so ade hunu a wo mu ni bi di ma o my Ghana kura wasanso ade tujo chem sa de ba kwa wo no eya wo te kura na tse wo sere eye ne sere ya wo timi sere sa ani se MPP amanyiko no akasa wo man no wo hwa atete ni o hawe ya na mu ya eye COVID-19 coronavirus ya de ana face Russia ni Ukraine ntokwa wo se aban ye ya manako ye se ne Ukraine ni Russia ntokwa yi enya nsunsuaso wo my Ghana super yes nkro ni mienu kra na basa yesu so esi ewo muntemo chemse so aban akasa na enye ne kwan eso ano no sane akwakogu no ka ne defe ema ade hye so so eltimi ehunu bie woni monyamfo Johnson esiedu enketia
I'm a concroy anka boni bianim na nipa okro no na no asem na akofa boni abreno na baumia ni na nankufu ado ano asem a omo de ba ya ekyerese aban bi abeko mf no na unimu amamuo no eno na ne na nafo akikira so ano covid no ene Ukraine to kwa no Ukraine ho no ene sai Burkina Faso fo ho esen Togo fo ho esen Cote d'Ivoire fo ho be guga ko records no before 2016 no Baumia ko Central University ni lectures ya ko command. Okay say den na wiase nyina economic conditions no. Esan obia ho na better Ghana. Say ebi affect Togofo, ebi affect Cote d'Ivoire fo na manfo budget su ye. Enti onu ani kwati wa bisa no. Onu konkoma ho mu ayenne. Pipe ade bre na abu. Na ho tira ba e so na dum so aba. Eno kra ho say mismanagement. Eno a specific to Ghana. Na ye ka ho ase wo say mismanagement. Na ne ya dia wo bobosui effective ya sinu nyina o. Na wonkwa wo akọkire wa. Ye ka ho say UK for America for. Ye ti America. Ye West Africa. Ani aya wonimonyamfo Johnson esiedu enketie din adodo na adefra no ani General Mosquito wano ana aya twetweni peni adema NDC amafiaman mia eyezu eyeza amanyiko na tse wo MPP aban no etiri eto obo ni truso ewo sikasem ni adaso ginam ewo sikasam totoye ho we nam so amabo wura Ghana koma meche ya mra hwebejefia dom kuma no ba no dani minority leader onimnyamfo Haruna Idusu akasa na odi ato aban nanim se aban no ewia so bia wona sede eja wona sede se obeto enuane ama ne ma obepe ba bia ne ma beda ne ma school fees obetua eja sede no petro na sede so begu kam na oboama engineer boduma wadre zo na atumi akọ enti o se aban yo tisu mprempren o wa sede enti sa sede na ode betutu skasem no wayira no to onko ye sa sede no mfa tutu skasem a ama Ghana de shishi nyenyenyan no sane baba boama bibia gyenja naso yi onimnyafo ayu na Idusu kansa awie yepe na watwe mu na nu kwada July boso ne da to so nsia wonkran wa abram ne nsentwofo Edinsa oso no sei ade ya pa ne so bibabo amu agya onan ya papa enke wanka sa denden na gye mframa na mfa ho na wanka agya onan eno ya pa se de bibabo ento oka kire onimnyafo Ken ofuri ato hwe sika sam so se ono wanka sa ntintim nkrata no resign so onya dwuma ne biom onfa ne nkrata nguo no se onye finance minister ne biem wanya ne sana se yanka se atua no gunu so sa en na befunu no nti o ka che no so pan chopa enmanim yei on resign se finance minister onimnyamfo Haruna Idusu. The essence of this press briefing is to state unequivocally that President Nana Addo Dankwa and Dr. Mahmoud Bawumia should take full responsibility for incompetently managing the economy to suffocating debt level, which has necessitated the retreat, for us to request an agreement with the International Monetary Fund for the restructuring of our debt. As they take full responsibility, they should also take responsibility for their reckless and irresponsible borrowing and unjustified profligate expenditure, which has led us to the journey of retreat. Now, Dr. Mahmoud Bawumia, I don't know whether he has any respect for the word credibility and its value and what you do with, including the Honorable Minister of Finance. They would have done what is needful. I doubt if they can correct their mess. So they better start packing to get out of office. What was any amuti ye dom kumanu banu deni minority leader ewa Ghana mrashe bjefi onimnyamfo Haruna Idusu. Na watchie mu enso eye kitawsabo so me ne da na etoso enso na chese eye wode atwemu ye machi dwumadie aso ane ne oboaba ofori amanfo wotena se na konwa pon kase so na wotonsa efrem ahebedwani a ono ewa akotia empeso aso wonimonyamfo Henry Buachi ya dom na te onene atwetwetwe nkomo ya dwedwendwe wo man Ghana eho ensensem ana chese opani ade tu dwo chem sa wohwese ne wo man no emu ayire pampi ye papa
papa bibia nkompo na bibia bana wano ne oka nyina ne sa NPP amanyuko no hwe omo nsama wa mo ade to dwa na ka kwakoye sa amanyesam nko wa mo kaye no na ne ayamanyesam ntina wa mo eka na mom akoye sa wa mo dwen wa man na eho wa mo kansama ebetimi ama de hia ato aba amomo ebetimi ama de hia amomo kwan na akonya pa no wa ma ba betena so wa mo nsama wa mo eka ye no emu bia ni wa na efa wa man na eho wo pani na ade to dwa chem sa ohwe nsama wa mo ekeka keka ye na nam so ama de hia Ghana de hia nyagide ewo mu ye papa ato aba amomo ne edikan ne etonso emienu so wasanso ato aba amomo sa ne be ya wo mo ensama wa mo keka ye nka ne etonso mienu wa mbehwe na wode ni nyina so atimi egu apon so enso ke kwakoye so sabredi MBB abai no ane wedi Ghana fo hwemo eye papa wasanso ade to dwa wo chem sa ade ba kwa wono wonumanyamfo Henry Boachi Yadom ha ne ye papa ane se ne unemployment ebo ape ewo maimu na emebu wo maimu a wo munya adwuma enye ane enye mebu nko a wo ye fira so ye ma menum ne ye papa no a wo mususu enye adwuma enye na ha dwen ni nyina ne se MPP abai ne wo hyebo aso wo ba besisi nyuma se ne be obi a benya adwuma ni biaye obi a sa so betumi akona no aso ne wo ba ne edika ye hu hwe ne atoso mienu susu ye hu hwe anu to ogina so asini popi se wo mo sama wo mo eka ye nyina no na eye amanyesem ba kupo aniwa na efa wo man no enso eho to abama me na me ba ban mu a be saade we na osaka wi a sa promises na o ye during the campaign time no eno ana my ni na de na need to say during the campaign o kan XYZ to why na let no so we na akwose kire o kon dan say o petumi nti na o kan ye say bia osaka tumi na o betumi aye na osa e kan tumi wi ye no na ma atwe akwa kire na se o adjust ho o ba bi e kwa be fa so amanfo be nsa pa wa se ma kan ye no ba dia tum eti policies bebre ho no mu a it was a political policy enye they are beneficial to the country. I know Anema acquires planting for food, dog for the boys, and then whenever be brave. It was good policy, and then you share unemployment rate. I was wrong. And now a policy side, it was political policy during the campaign time. And yes, be and not me. No, I buy Mudita, and I can avoid a tour buying so. In Tina, cannot the Wani monyamfo Henry Boachi Yadom eya mrashebedwani awo akotia empeswaso nene anadehye ye kotie ye eno Vice President Demand National Association of Graduate Teachers Nagrat Owura Jacob Anaba akasa na hotwi kyerese Ghana anum sei wo ma boama nipa siye pa so yi Yakopon so mobeka fa nipa ho firi a achachefo ni dio ezanze so kwabdani be hu ka twi a ayajioteni so kwabdani be hu kwan ya fa so twi asama nanum nkobon eyo chechoni so obi be hu kwan ya ye befa so awo pane e wo hospitals eyo chechoni chese ade bia wo wiase no anse na be hu ni chiso bi kirekirew nipa na ocho no so eyo chechoni nanso achechefu ni embu o mo baako se o mankonkro Ghana mu we nam so ama Jacob chese Ghana num sei nipa bebre embu achechefo wo mu de mo ni twitwiri fo mbasa na ene ya wo mo ye adwuma bro mo kuma mo sei na se wo so man mo ashinto mo per cost of living allowance kola 20% na buy mfi wo mo no mo kasa ho na so manfo so agina che sopa to bogu park so a wo mo ani npa kwa nyadwen na Owura Jacob nsemo kekan no ebusua do so pa kakum. This disrespect for the teacher is becoming too much. We don't know the reason. Obia my reason here. Obia up to now. We are open for discussions. We said we want 20% COLA for our members because our members are suffering. In some countries, they have cushioned their workers long ago. They cushioned them long ago. And already, the salaries are not good. The teacher for the coffee, so with this level of inflation, almost more than 30% now, because June, and then the prices of fuel, everything almost increasing day in, day out. Something must be done for the worker. Something must be done for the worker, Adam. Any amutia ya Vice President Demand National Association of Graduate Teachers, Nagrat, Owura Jacob Anaba.
Achechefo pre wa maketria ho ade ana aya wo pani anasa wasofo abede kira wo hwa ehumesua ane ade kira so e wo maimu aya Reverend John Intimfojo wono so akasa na ne kasa ye mu ane wade tujo chem so ene kura chechefo sabre wa matetua na tetua wa mate em nyina mu no wasre ye papa wofo ne aya disuafo obi biara nka makoma entrom yem ni nyina ne se ne woni achechefo na sinkonwa wa mo twetwe nkomo ye papa se ne be ye mpo atuatua wa mate wan behwe na ne won kade a won de agugugu go nyina won mesama so akwakwa gina classroom na wo se won de wo made kire no so atoa so wo chemu se hye mapa na sabre di aban ane so ye hwe adisia ho ensensem so wade egu apon so aba bebo achechirefo won wo nkronkuma mu ne ekuro akase mu nyina no eba bebo ho ban de won apri nyina no won nsa so betumi aka na fe won akwakwa kire de ama adisiafo no won so won dachi atimi asipi esita wasan so ade tudwane ne adesrede ana wade to awofo ni mu chemu se achechefo nya ti atuan di titiru ene ntwaso suku no obawa ne sa awofo no wo mu bopni wasan na me be fa me ba kofie achechefo bi ani ade me fa na kwasesa brenya de wo mu makwansa efsa nche bi achechefo no be san so akwa akwachira de enu to obesre ye papa sa awofo ne hwe na ne wo mu ko makoma ntrom yam wo mu ma wo mu suku ni titiru ni wo mu ewo boarding houses ahodro no wo mu de hye mapa na ni egu apon so eba bebo mu nyina ho ban a enya de odisia ni hu bia so ebeka enu to strom ye pass wo mo hwe na wo mo tena face wo madwane die mu nyina no wo mo afa ho a wo mo hwe se bibia bekọ enkan wo san so adi to dwa wachem se sabre aban na aye crowd ye papa ese ne niam so ama chechefo atiatua wo mo sama wo mo aka nyina na aban ne betie na supemu na wodi wo se so ayoyo elsafi usha chechefo no wo ma tiatua ye papa evidi suapon adibantwa so suku abesi fitiatie suku no wo ma tiatua fe aban ne se wo hwe na watie wo mo ensem na face wetimi adi wo se enso ayoyo Reverend John Intimfojo yedi antofre na be koso a di asre teacher unions na teacher for ne ejmaefo a ehwe school so ne school for so ma nyina nse e be sere se obi a kana kuma ntuni yem na wo mon koso nyi wo mo adwuma na kitahudie bi a ese koso bi anso ahase no ento aso enko pempempen so a bibia no e be kwa akọwi asomdwie mu eno ne adesade a yede tu omani na enko ba se enkwara yi ni e ba betu aka omunsam eno nti yesere wo nye se aban adane na chi di ama teacher for na teacher union ban ani wo teacher for ho pa teacher for bo wa pe na ban ati ye kan nyina no ekowie kitahudi oman ubemu a ye wo over 800,000 public workers emu 350,000 kwa na ye teacher for ne woni a ye adwuma wo school mu and the teacher for ho hia pa a demand of 20% cost of living allowance no you have to factor so many things into it ye kitahudi ahodo many stakeholders must be involved in this matter and ye kitahudi a service be abosme ba akopɛ no aban bi betumi awie ho nsɛm kae asisu gina no matter how robust and big the government is fa ho oman no sika sam de wosoro anansa se de tiefa Anunti awofo ane adisuafo nyina mo kama koma entumo yam enche akyerɛkyerɛfo no mo nkade no wa mebɛsan so ama so baabi a mo de adisua ne asi ye bia no mo bɛhwɛ na masa atoa so ebiemwei aye wosofo abedi ekyira wo hwɛ ehumesua ane adisua so ewo manimo Reverend John Intimfojo na wotwume beto Jose contractor OC National Cathedral contractor OC asodan contractor no yafa no to na asnam de munsam beba ne tiewei Jumo Heba Center or the Jumo Heba capsules any Jumo Heba mixture abba mese sa wanya wa so de dende sa Bible mu Thomas na ogitum se me yal kwa kopedul na kwato jumondo ebi no ma de ye nso no huru ni peduen mo say yes or roofing de obanum so be boa ma ni peduen ani akono eno so no ma say yes eye adwuma Jumo Heba mixture etidi ya de tetu pa etidi eteto pa jumotumi no wo osisi onan etutu ezodi to be kono ahange owiem ochankoda yewe no odua so me na yo tutum otumi wi ma ya mentum nsu gugu pe bonde oye mi wi ensu gugu ana yo wi ana wato no ma fi bia na yo wi odi san da kona pa tim na wo se no me pa cho yade bisa se ku a ya pa anu aduro ho ntia to aduro nanom na njai Jumo Heba mixture etu ase 92 pa etu ase oba obu nsa ya wote yawo me pacho wa ye adwuma wapon na so sore ye no waposo tutu Jumo ye ho adwuma sanso ana typhoid tete
stomach also bon ma was me dem even dey me mpa beans oboa ne afu nyanti bibi kakra bi ko kanepe na atija me patro ya no ndwumo heba mixture ebesiesie yefunu no amo say yeah oba na bema eye mpempi etu ba bi obon say odwunso wia na nsufita bi de akire enya za na nyame bo ade ntijutum na koto dwumo heba mixture binum ebeboa o ena dwumo heba capsules nso eno so low sperm count ema hu so pi kama eya pebinum oba ne bema watenka ofom watenka ofom eya pebinum ebepeja no waka me patro wakoti namu yade bi tise gonorrhea eno nso dwumo heba capsules etumi ne papa ena biem no krakra no ema white wo so edro etumi siesie sade we pa edro no ne papa yenti ebusu setam ewo dwaso odane ne potem se yakọ odan pharmacy ochiniba drugstore always Coffee School Kennedy drugstore na natwumasi ena LB amwafo Fredjumo Heba Center 24 ewo 0244 043110 0244 043110 ena 0201 672578 0201 672578 me pacho se ope baby abonu ma hundewru amana ko echil se de be ya obi pese oto nka no odi dwuma pa Ahenkan FM ena da ya meka ne wakura ne wakura ye obotokura ene wakura kronkron enu nti so ope baby akoton nyoma akoka wonsem amomamfom pempem nya 10 11 10 1100 biao we pempem eniti nyame administration su ekwa akire pa enu nti ubo nyoma de wura eboawo emomamfo dodo na tonka ti de obehia wosom no obetonka na ne didwuma me pacho ye behwe ho de okuta anade abeka wasem o radio so na ya nice package ebe boawo na watumi aton wade ewo so enu nti fe ye marketing manager Ahenkan FM ewo 0244 290093 0244 290093 Afeke Asenso Limited se enkonya no wade ahodro abane wo pebia no benya bi wasese ye office nkonya ana wo pe wo bi wo ho afei so wooden chairs ni nyina no wo bi e wo ho enya no kwa fe ba ne bookshelves a wo ni nyina bi e wo ho sinkonya no emfa ho ne se ne awomuduro eye wo benya wo so ane wo de kama wo tena so abo say yes what na konya paso betena so na wadenden kama na bibia so akonkan ade amaw na cha kwan so de enya yira kwan wo circle Dabrakai ran clinic kindness wa ana wo afa dokomi wa ton de nene ne wupe bia no benya bi anso wo woni ke asenso antwetwe nkomoi 0302 257 209 0302 257 209 also call ekwaji wunkonya ne ebie afei ODI electronics enso abam so be siesie wodamo ama watimi aya kama ene TVs a wodre wo benya bi ewo ho afei ba ne fridges a deep freezers nyina na obi afei gas cookers blenders kettles washing machine home appliances nyina no ODI electronics ewo bi ewo na soye ne bo ne susu de ada fom ye papa obetimi susu atobi na utowie na ba ne installation na ene wo be hwe na se watimi aye ne kama ede ama ene ne obeya se obetua kakra bi na ne bibia adiko bia no watimi ade wachi na chese installation so no wakwakoye ni nyina kama susu ade ama wo ODI electronics ene Ahenkan FM ana ewodan krona mu enti bebi a wotimi ni fibia ne obepie mu Ahenkan FM achim aboaboa woni yan ana wa edan krona mu na chese wonso no watimi ababeji home appliances ni ebie na mom woni kan ene ODI electronics entwe enkomo 0550 900600 nakse wonso no wadi kan adi wo nkomo esa obedru a wo kasa na wa so na no me na me frɛ ye no ni ahwɛ na ne oni enkomo ni kosi ye bia ne atraso ensoso afri wonyuma koya daroma ne nanwumre nso yatena se na ensem ne ye pensemo ade amafe ye to akase no eso afi chewadwen fa 0594841044 0594841044 text message and WhatsApp eni ye na ye nim se Ghana ban betena so mampani na nado dan kwakufo dutua no ana oka so besi asori dan kese pamoman na sabi ojo no mokwa akoyen kai bia ena biem ye betumi afa so nyiska ena biem se ba na asori dwumadie bia ye betumi akwakoye ho ena biem Ghana ni bia betumi akosa asori dan mu akwakobo mpaye na eno na wo mo kire se ye National Cathedral
ama wɔn ti wuko ni na national cathedral wɔn de ama contractor ya contractor akɔ site akɔtwa foundation ne akɔ prapra asase no so kama na sa contractor yedi nto ye fa ne to pa empo akɔkɔje contract na dafo no customer ba akɔ ka chen say owura obi a wo ye fa to anyankopɔn ti ukosi nyankopɔn dan osu na nyankopɔn de ono me si ne dan na ma no na me mi de meto ene se ne enyi twaka bia papa di agroagro akɔkɔje contract no ma ye de ahye ne sa ama ofirase eno na didim ehon ma na no ye meka wasam kakra ena contract koma na no so se wam aden a wo ma ya fa moto mema na mo ye gi no wo ma ya fa moto ene wo ma ya nante ye ho se ma no munya yen ene ma na mo ye ho se mema no munyam no na ye hwom papa no say what papa na aden na eden na kan wani ntuba ka se tumutu ene otalimu for lesbian for yenja wo mo na de wo mpa bia ana se de be treaty obi a onye sa no mani bi no yemfa sanya wo ma ye sa pepepe eno nam so mo manfo bo subo se papa yi oyebi agragogogom tututu na no autum se papa no oye LGBTQ+ foni bi we nam so ama board member the National Cathedral Board trustee Reverend Frempoma so dia baba tuja say contractor no nsa na adwuma fe nim dia mapa eno nti adwuma ne adia ma no ye de man se na adwuma wo ti eno nti na adia ma no nye ne tuo bia odi ana bibi santina ye baba hwe ti se oyege a ene form ho wom de omunim se na adwuma so ani nti ana mo de contract ne hye ne nsa contractor will see a dino or support to an hour LGBT advocate and until on qualify so by a dino. So, cop akofroka, Frikumasia concran, Unkubisa said Rabani LGBTQ and San Waf, chat ticket, Akofa player cooperating, is a pilot no LGBTQ. Sounds soon I see dino present, Akofa Obino. President name ye shortlist say we LGBT and I when you LGBT. Wafano. Owura no so or ye individual human being ya obi etimi expressing opinion. And the argument to buy no expressing opinion say LGBT for so nipa ese omo trase into ogi se yen hawom. Sa asem na o ka no enkyere so LGBT ni. Na mpo so LGBT ni a phone ya use iPhone Steve Jobs ono design ye intelligent. He died as LGBTQ man. Enso so ye na kan yekura phone so ebi a iPhone. Ye den ye sisi ni se ye fa contractor say yen short list emisa contractor no say esumbe mu no ana group be mu no ye pet obi a obetuma ya ade na ma ya soye ye di cathedral nanim no ye chairman ya sofo mpanimfo ni nyina ya bobra ya sum nyame ye di no kure ye suro ye ho ye mu bia ye adwuma be mfie aduanan enye cathedral we ne ye be say ye de be say ye din enye amuti on na ye board member National Cathedral Board of Trustee Reverend Frimpong Manso eno no na wachimu enso Ahenkan News ya reporter ba kwa na ya mani boni ekokopie mu ewo eye achimwenchi eno ewo ye denchembo empotemu akwetia empeswaso epoye mantem asem ana mekai na bra ya mani boni kofi amua fiko ekokopie mu ona so ne adehye adutututu nkomani agise so to mo bo asensam yi wa mu burubi go ye papa wo haw ni ateti a wa mu enemu ne edigan wa mu giremu esa ubebie mu ewo ye achimwenchi a ene se wa makwantempon na atetia pansa wa contractor ni e de ne to so se won hwe na kwan won siesie so no wade ne wa kenwura wa mu hwehwe ne baabi anya de wa mu ehu no enu kro susu firi okra no wa mu sanso ade tujo chem se ubebie mu ewo wa ene eze be wo magana bia abi wo ho na mom eye dada anu ti wa mu stress penifo hwe na ne wontumi nya foforo ensusu mfamom se ne bia akro no ebeboa ma mu ate enu achi na chese dwadifo ma wa mu enso ewo achim wenchi ade tudwa wa mu chem se atua wa mu dwa biye papa ene obepie mu achim wenchi assembly no ade achi se nyina na ne yegina won kwaso atua nse wa mu tue ne so mo kasi su se atua wa mu tua no wa mu hu so mfaso ne nyina nso kopie mu odwa mu a ane ma tetia bonsam ye papa fi ana ade krom se ne ka wa mu tue na ke yenye obi a ade achi na ko wa prapra ho ane efi a wodwa wo na oboabo ne nyina no na se gya no wa twa tu mu na ka hye na aboa ma edwa ne mu so atense na nya sa na ekoso
Anunti wamu seye papa esa trana wamu etua no pese omu hu so emfa so na ne atwato ade hyesa so di tudwo chem se ehwe kita nsabu sumi e wamu ene nsuo no afepa na ne na kasia enso ba betrempo wamu hwe wiem sakraye de atudwo chem so nsuo ni de ne ahyase na ye comedies kra na ye comedies na yiri yo na ne na kasia mu anunti oseye pasa wama gata se wo hon esusa penufo hwe na se wamu timi emie biem se ne be ya ensuo no atwa nsu yiri empempi akwaso wo mpotem no anu betimi abrase wo chem se nei ensuo nyamra ye pena na se wamu yam hyehyiwam na bi mo hyase ekope baby foforo akwatena se na tope ebeyiri azsa wamu niema and I'm so much se wodo ma de se de ato aye aban culture na se bo ma hye bedwani a wo empotem woni monyamfo Henry Boachi adomanima na oschem se wo bese ye papa ensam na dosu ne ahohia no ana wo mayi ni nyina so egu nto hwe na wo kopie mu e wo ma hye bedwefie woni penifo atwetwe enkomo se na eda ne de nyina wakora wo ye no namom we okono mo ne homode ye pa se sema wode egu no bebo ne homode ama aban na se ma pani asusu aswate na ne se ane ne se foto se wo ye e wo ye achimwenchi no wotimi ebeye mo ma adehye so no wa makoma eto wonyem Oman toilet no emfanshi nti enka omoboaye nenka yenya another toilet eka ho a eye modern one anka bitima boku ni contractor no so a omode ochiku mantam mantem nti ana edin se ka bitima kokko mantam mantem afen to say nso tonso so na me say on computer nti na ekọ amanfo fi ka contractor no so no ka ban behwe nanka otima to so nanka otima de damai nso to ye gotai emusua nti ebufa ha nyina ma enomonoma bone rubber yesi wenchidwa na anyway yeni obi a opra ye wo mu a zumra from prepra bonchim dem yeni obi a opra dwani mayen yeni obi sanso ye gi etekti odwomu ha uja oniema ho a obeba edwanya papa bi enti uja oniema ho a obeba no ne yebu ani obi free ka musi no obusa he na toilet wo na menko toilet yeni toilet wa jonso de wedwana ye ton ade na emu we gina nchen be ya na awowo no so eba nso omu de yedi beko se yedi toilet wo nti de be sere mpenefo omu kan wa dwumbom na toilet ne de ya pa won chem ene MP no ommomode an no mba be toilet no mayen Abusiawei eye adehye ane timamufo a wamo ewa achimwenchi eno ewa dencheboa empotemu akwatia empeswa so epoye mantemu ana sabredi atete ne amane a wamo namu no wadini nyina da ato wamo mrahye bedwani woni monyamfo Henry Boachi Adom anim Yesu Kristo Christ sen dia no so no a ededa do abia ni nsem wa bro ni boni bia okan na mafo bi si Yesu ni abone ne senduam sa no hwemoja egu no hena osema musume munkosu munna eni moja ezo bia sunani achimantifo kam no abofo so kam Brim Central Municipal Assembly ni na poye mandemu wama sem ne se aban enya de ekoso aboabo a ko munim se aban tumi ya onwade san da se wo muti omukrom na mpenfo tutuntuma ayemfo aban kra chimpenfo emrahye bjani wo maba e de aso abebofo kwa ade ebeye achima aboabo ekwan a ne tintin ye 600 meters fiti babia filling station one junction na betwam anfe nanim ebesi station one mo eno keke 600 meters no abe atwa afan ase ko menso ofri nkran ba mentia na oba be ofufuo opuri tugu babia so onyese so na wasen ne bo ocha petu bra bo ne tai na otwefa ne bo saa na aban ne ye wachema bobo kwa no ose kwan sinkitu 600 meters no aban nye na wababetwa contract wabetwa gates ama esi aye owu afidie amafo aden ase adwidwi ni kri ya chinkusi a wo mudwi eno magya to no se tam wo mte contract anka aban kra chinkasa mrahye bjani nkasa wo mte obia anka okwan no na no na aboabofo de tudwa na wotwe mu se yo wamati wamaka chi amane boni kwabra kim se saban no omeye aboabo kwan na o de gates no wabetwa to na esum fidie yi omamfo hwim no omekata so anye sadia womne ne be fie so pa ababo akwan on bedu so atia amama bedu grottes wa na nsuo tokra na ye bre okrom ho pa ya hwe animu aka so still no omma meye man ye sro so mmombo den aso man so omma ye kwan so man dia na grottes ni we no omma kata so because nsuo to aye bre okrom ho no ani momu de omma me ni ya man abe se ye nto ababie ye betu ekufu abiti se na ye omutu abla no man e se de ko no mbo ye futo de yale mpo titu peace town kwan no me se sa timba fo iso
so mo di anwea akogu no mo nama wo dem wo beka say loro kwan so nti so ekufado ma amaye ekwan amaye dia ye nso aba ne bio say kwan ne de ye hu safie nya de ombe na contractor ne ya hwe nanim a ya tie ne ho asema da bi o kan stories nti o ma amaye a fine ye nyina ye wo Ghana hati abo ha ye fa ye be fa ye ho adwen mo me monina maye na ye bre mfuturo ne ku ye wai emere wakwa na tete kwan ho ye store ye ntade ye nso ane asan fa yale nti mo maye Entum ma yen we omanfo bia watch maboabo Brim Central Municipal Assembly apuye mantem Sir anei abuabu adihye form ho adwendi ana ye to so ko Facebook ane messages comment ahodro na ana chese aba ensoso ewo ye hwe na yakenkan bi wonso wo betimi ade wodie aba na we afrina na ekuamo aboaten wodi fili ablekuma Central C aka Dr. Baumia is coming back wano ne de ode bai wo chemu se NPP amanyuko no ama ye crowd se break the 8 no won betimi aye manesi pa de ana se just Ahenkan Kasiebo John Boadu eba bebo mo nimu pa de anya de break the 8 no betimi asipi ama mo saso ana same boache asoso ade ne dia body free asamai kase wano soso ade ne dia boss Kingston Akomenkisi is the next first vice chairman for NPP next wano so ade a wode ebe so Ghana will bounce back next kwan bia so no my Ghana ye besa so esi ye dademu afei teacher kujo ensoso ema ye nwane mu musumifo nyina barka de sadla a wano soso ade ne dia abatu so no wo betimi ade wodie aba Ahenkan FM na se ahwe Ahenkan ni nyina da ede ama wo afi yemfa ba kumienu nso mfa SMS text message yanomfo eno ne Yesu moja mamguta yam no ene mamguta smartphone mu na mutum biafa ho na enie we say for the economy to raise NPP and NDC must stop the leadership activity maminga ni twi na amamefo ne ntiase yi osise pese Ghana sika sem ni gina na so pan dia NPP ni NDC for no yenye ni from so no we inform ni ntomzo ase odu ani ato ayi bibi so na ayi na feli customer ya minshira I say when we do this Ghana will change say a giant NPP ni NDC Ghana besisa anabua ampanso unla NDC ni ambivon wo mdua bo pa na mbwa itikayense sa ye ni from so kra ye ana wo mo masha so de pra ye yimpo a tanya pra ya wonka mo akukọ ni gube na wo mu na ne de Ghana de chenchen se chinia ne oso no chinia ne oso na na epe o se nya chinia ne oso no ai san pa de be ye den papa o say to join the IMF is not necessary now nowadays the IMF na be vogo no se enye and this voice could be pen o se ni na enye senior Wilson edifri akemanso na ebai na nasre body fra chima chiase o say abanu enya se ode ne nsa tenetene COVID-19 ene Russia Ukraine tukaso ede subo ebo sa nyoma mienu se no nam so ena amasika sem no aya bisi basa ena so na magana so no se da bi aban ni nyasa na nya sa nyoma we bia o say empredodo sen ena Ghana ya contribute ewo COVID-19 in Russia Ukraine mu se ye ya boama de si na trench mesisi akire no ye boama asan gyan na so o say de dodo sen ya obisa wo mo ti wo mu nya se bibia wo de share COVID-19 in Russia Ukraine no na ndi enya no kure adwobo adu auto kokonte ne nkwan udi a etise de odibo fro nkwan etumi je onsan 2 weeks o watem amantia police station achipe oposini owa papa oposini awasante achimamentia ena jabo nso ewasan amantia ayi mantukwa honum nso ono so wabiem seku ha ene ayi muslimifo se ene yomo den ono mu di salabronya salabru okay enti tu pepe din ya den ne ene de me fa ba ku bi rafiatu ana misumi di mumuni kwa hukumumuni ebusia ya kwa over the week Kasiebo ye producer amasafo aka atwe kobike saman saboy eno hwe atade a aso no angaza ye yogo to vie ono ene die ko Facebook live ene YouTube dio oya technician wo duty Billy man Ahenkan fo ya wote yenga me kwaku enin kusi Boadum aka kwaku mumuni mene
awododo na mani ekomema hunti ye frame ye nyina ye mame ekwie jane wana ansa na ne ebesi no hia me abontia no aframe rafiatu enetwemu a ye frame ye nyina ye mame ebusia Kasiebo no esi yesi hachamu pi ye mamumo ni tie